Добрый день! Маинская детская библиотека имени Марии Ивановны Брызгаловой Мегино-Кангаласского улуса представляет вашему вниманию виртуальную книжную выставку «Гылджалун Арангатчалан» первого семейного педагога республики Любови Семеновны Аргуновой. Семейный педагог, учитель-новатор, учитель учителей, член Союза журналистов России, отличник просвещения СССР, заслуженный работник образования Республики Саха-Якутия, почетный ветеран педагогической работы, обладатель знака отличия «Гражданская доблесть», медали Геннадия Волкова, Василия Васильевича Никифорова Кюльмнюр, стипендии первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева «Знанием победишь», почетный гражданин Мегино-Кангаласского улуса и Тиньгулюнского наслега, почетный попечитель системы образования республики, лидер общественного движения гражданских инициатив, разработчик программ и проектов по воспитанию родителя и организатор их внедрения в практику, организатор Центра семейной культуры, исследователь и неутомимый пропагандист передового педагогического наследия, автор сотен статей по социальной экологии и семейной педагогике, более 20 книг о строительстве и развитии семьи. Любовь Семеновна Аргунова много внимания уделяет руководству семейным чтением. Автор Любовь Семеновна Аргунова Василий Семенович Яковлев далан тыгындархан роман оғай ететігерден бастығы кенегеде Жакускайга бичік кенеге кахатыгар 2-3 сыллаққа бәчәттінен тақсыбыда. Усыран айымне кихиеха, ордук үнен херітчакка жайыды күстәғын, народ өйдіяқтыры ұрыққыттан чарбатан бәлетән edерлері. Билигин усыран айымнені кәлер көлөнені итиге бір сүрін күз бұғытынан көрі, оны оғыны итиге тұтту далағына улатта. Кинигеға саха народный сурьячыта Василий Семенович Яковлев далан тыгын дархан ден романын оғыны итиге қайдақ туғаны қосебін бәйлерін үлелерін опытыттан мәңе хаңласылуғын бәжіме осколатын учуталлара үллестеллер. Киниге оскола учуталларгар оға итидінен жарықтанар тәрілтелер үләхеттерігер ананар. Жакускайга 2-4 сыллаққа саха полиграф издат киниге кыхатыгар бәчәттенен тақсыбыт айылға жығын педагог кинигеға экологической өй сананы итиге саңа соллары табылуға, экологической культура үескәхінін түмігер кихим айгыта сигелите улары йытыгар, экологизированный үйерех, экологической философия, онны этика бар болуларгар интерестәқ педагогтар, ученыйдар, иделәқ үләхеттер ыстатыялары қомуллан кирбит. Киниге социальный экология вопростарынан жарықтаныр жоңға бараларгар интерехиней болу. Первая часть книги «Искусство быть родителем» вышла в 2007 году в издательстве Якутского государственного университета. Сборник посвящен актуальным вопросам семейного воспитания, в нем раскрываются закономерности развития семьи с учетом культуры народа. Книга состоит из материалов лекций и семейного консультирования, предназначена для тех, кто работает с родителями и в помощь семьям по развитию педагогического мышления. Төңүлү биһиги биткиниге Жакускайга Саха государственный университетін издательство тыгар 2-10 сыллаққа бәчәттенен тақсыбыта. Сүйістен тақсы салусталақ тора тыгар мен хала солуғын, төңүлү ортос колатын 5-тен тақса жон бүдерен арас идене бағылабыттыра. Аптыр чугас бирге вереммит үлеләбит, алтығыр жонын туғынан ақтыларын бәйтін олағын үлетін көрүүлерін қытыры сетімнер, онны вереммит иділібіт үлеләбит осколатын бүтінже керген бігігінен аттыр. Кинигени аптыр оскола сүз сахагар анан білімнәбіде. Брошюра «Семейное воспитание в контексте педагогики» напечатана в городе Якутске в издательстве «Сайдам» в 2011 году. Содержит материалы по семейной педагогике из разработок педагогической мастерской «Я-сфера», организованной семейным педагогом Любовь Семеновной Аргуновой. Саха бастықы авиатордарыттан бирдестере, тыл үлі бәтерәне, бастықы мәңірөйінтен түріттәқ Ирақ мома сиргер олықсиян ұжоры уғаппыд, Куприян Иннокентьевич Свинобоев сүз сағын долларгар анамыд, бирді бәрілер олағу сердәқтік кенеге, Жакускайга Сайдам кенеге кахатыгар 2-12 сыллаққа бәчәттенен тақсыбыта. Аптар иятин өбүгелері бастықы мәңірөйін сиргер ұтуян өскәбет, Свинобоевтар бай историялақ аға уғынан білләлер. Манчары бағалайы кытары бирге сылжыбыт, қаллан қачыя сақа сиргер сылға кәлбет Сергей Васильевич Эстремскайға ден
Эр соғыта холонқону сурукка ан бастыкынан киллертер бит олонқохот Киринни Свинобоев төңүлө сколатын төрттеспит меңе лоохун бачоттаах инародиха кулуба өндөрө Свинобоев онна да атыттар. Эдер көлүөнө Свинобоевтар бәйлерин өбүгөлөрүн сырдык аттарын тилиннериге салгы үлелехиектire диэн бага санаалаах тайдарын, аймақтарын Куприян Иннокентьевич Свинобоев туһунан ахтыылар бастакы хартыынан болуохтара. Книга о любви и о силе примера вышла в 2013 году в городе Якутске в издательстве «Сайдам». В книгу вошли статьи автора Аргуновой Любовь Семеновны, написанные в разное время о педагогической династии Самсоновых и о большой семье, где все дети выросли в любви, где правильно строились естественные семейные ценности. Учитель продолжается в жизни своих учеников. В этом смысл жизни ее и всей учительской династии Самсоновых. Олонқа тыыннаах мөңүрөңө книге Жакускайга сайдам киниге кыһатыгар 2013 сыллаакка тахсыбыта. Кинигега меңе хаңлас улуухун мөңүрөөн нехилеген олонқоһуттарын, олонқону толораатчыларын, билихиннери, ааттарын үйетити, сахалы тыыннаах, ырыаны тойгу олохторун тухары өрө тутасылжар, элбэ харейккес жарыктаах, жылалаах, үтүө семей үлэхит жанын туһунан кепсенер. Брошюра «Семейное воспитание в контексте педагогики» вышла в Якутске в издательстве «Сайдам» в 2013 году к пятилетию педагогической мастерской «Я сфера». Советский педагог, новатор Василий Александрович Сухомлинский подчеркивал, что педагогика должна стать наукой для всех, и для учителей, и для родителей. Брошюра содержит материалы по семейной педагогике из разработок педагогической мастерской «Я сфера». Брошюра предназначена для учителей, родителей, семейных педагогов, лекторов. Брошюра «Основы семейной педагогики» вышла в Якутске в издательстве «Сайдам» в 2015 году, является одной из 3 составляющих по проекту воспитания родителей и представляет собой презентационный материал лекций для разных групп по пропаганде педагогических знаний. Брошюра «Семейное воспитание в новое время» вышла в Якутске в издательстве «Сайдам» в 2015 году. В брошюру вошли живые мысли о духовной психологии Анатолия Некрасова, семейного психолога, писателя и создателя нового учения о семье. Включены материалы по использованию его опыта создания центров семейной культуры. Брошюра предназначена для родителей, семейных педагогов и учителей. Вторая часть книги «Искусство быть родителем» вышла в Якутске в издательстве «Сайдам» в 2015 году. Книга является продолжением проекта, выполненного в виде альманаха, куда вошли статьи о семейной педагогике, в которых раскрывается основная тема «Искусство быть родителем». Альманах успешно сочетает этнопедагогику с современными психологическими педагогическими технологиями. Все авторы являются наследниками своего рода и размышляют о наследуемых факторах воспитания. 2 раздела посвящены 70-летию Великой Победы и году литературы. Книга предназначена для широкого круга читателей. Күрейду күрегейим киниге Жакускайга сайдам киниге кахатыгар 2015 сыллаакка тахсыбыта. Бу үле 2 книгеттен турар. Маңнайгы кинигега саха бастыкы поэтессалартан бирдестере, Марфа Куличкина айыр үлетигер саңалы көрүлер, сыанабыллар, чугат жанын ахтыылара, онна бечайттенелик айымнелара белейдәһиннере. 2 кинигега поэтесса кохооннуро аагачы киен аргатыгар ананан бечайттемиктер. Ага хулабыра ага үйрега Романов Михаил Петрович киниге Жакускайга сайдам киниге кахатыгар 2016 хыллаакка бечайттенен тахсыбыта. Аптар иете Свинобоева Феврония Ивановна, кергене Аргунов Семен Михайлович олохтон турабытын кенне, 2 бәйтин 2 итер оголорунан тулайықсен олор докторуна, оголор жан болар быларатардан, сериттен эргиллен келбит иелерин бир дойдулага, Романов Михаил Петрович керген алан оголору атактаргар турорсубута. Кинигега аптар иеле хагатыгар тапталын, улуу кайыны ухансан олоққа жулурдалгар макталын белетин, жанын туһунан сырдык өйдөбүлүн сурукка тиһен киллербит. Иппит агалара бойын учутал Романов Михаил Петрович сырдык ата, үйелерге өлбәдүйбекке сылжаргар, жахун өйдөбүнник киниге болар. Гыл жолун араңатчылан, өй сана өһөйте киниге, Жакускайга сайдам киниге кахатыгар 2-нче хетте аллааққа бечайттенен тақсыбыта.
Бу жаһуннаах үле аагааччы биһирэбилин ылбыт «Искусство быть родителем» диэн серия салгыта болар. Ыл педагогикатын кэпсиир саҥа үле бастыкы кинигетин ааптар, народ педагогикатын сыһыыларгар алтыспыт үтүө дьонугар аныыр. Кинигеға республика бечаатигер тахсыбыт ыстатыялары, онна кинигелери ырытыгыны киллерер. Киниге төрөппүттерге, ылы кытта үлени терияатчыларга ананар. Ыл жалун араңаччылаан киһи ыл ужор утума киниге, Жакускайга сайдам киниге каһатыгар 2017 хыллаакка бечааттарын тахсыбыта. Ыл педагогикатыгар ананар үле, иккис кинигетигер араас кемге ытыллыбыт чинчиилер, бырайыктар, араас тахымнаах тәрәһиннер сырдатылыннылар. Жекерген педагогун үлетин опыта түмүлүнне. Элбэх дьоннун кыттыхан иилээбит саҕалаабыт үлетин педагогический көрүүлерин наука онна практикал тыһыларын үтүө түмүктере сырдатылыннан. Любовь Семеновна Аркунова туспа көрүүлердээх, анаарыылардаах, толкуйдардаах, чинчиячы педагог болара манна чаҕал хайдык көстөр. Ол жолун араңаччылаан сериянан тахсыбыт икки кинигени бир сүрүн санаа ситимнир. Оҕо олоққа местетин таба болунуута, бары үөретер иитер ситим сүрүн ирде биле болар. Уонна ол барда жекергентен саҕаланар диэн. Киниге төрөппүттерге, ылы кытта үлени терияатчыларга ананар. Иелерин, эбелерин, қосебелерин, СССР потреб кооперациятын туйгуна, Свинобоева Феврония Ивановна төрөбдө сүз сылгар анаммыд, оҕо сааһы адуулуубун киниге, Жакускайга сайдам киниге каһатыгар 2-8 сыллаакка бечааттанан тахсыбыта. Кинигега төрөппүт уонна оҕо, эбэ, эһэ, уонна сиэн, төрөппүттере диэн хайысха, ыл үөрэгин үйэлээх ойду бүллөрэ, аптар бэйитин жекергенин хлобурдаргар арыллар. Оҕо харағынан ыл педагогиката сыһыана кэпсенер. Киниге аагааччы киэң арагатыгар ананар. Арасыйы журналисттарын она суруяатчыларын союзтарын чилээне, Евдокия Семеновна Иринцеева белейдээбитин курдук. Бу жиңнээх өйдөбүннүк киниге. Сүүс сааха белейтенер ияға, уруккулуу оҕо харағынан, оҕотук толкуйунан, оҕолуу киэбинен сатаан кэпсээбите кими да салгыппат, тэйиппет, уанна сылаппат. Төттөрүтүн умсугутар, угуяр, уанна ухуяр. Өл өрәғаттан киниге Жакускайга сайдам киниге каһатыгар 2-нче хүрбе 1 сыллааққа бечайттанан тахсыбыта. 2-нче сүрбе сылтақ сүньө отут күнүгөр үөрэ хона наука министерствете эркәйи эргире оҕо ыччат сайдар эйгете программаны мигергеппите. Ол программа олоққа кииритигер анан, аптар бу кинигеға бәйтін ыстатыяларын тағанан, ыл педагогтарын үлелерин уопутун, санааларын, сүбелерин түмен киллербит. Киниге аагааччы киэң арагатыгар ананар. Ыл үөрэгаттен эркәйи эргире программанан туханаачы төрөпүттерге көмө сүбелер киниге, Жакускайга аяр киниге каһатыгар 2-нче сүрбө 3 сыллааққа бечайттанан тахсыбыта. Олоғын 6 тақса сылын ытчат идитигер анаабыт учуутал, ухуяачы, суруналыс, оннап сыстывынны диетел, Любовь Семеновна Аркунова бу кинигетигер оҕолорбутун олоққа хайдақ бэлэмнээх гына иитербитигер эре болбакка, аныгы төрөппүт бэйдэ хайдақ болуқтағын туһунан аһагас кепсетиге ыңырбыта, аагааччы болгомтотун тардар эребил. Маны таханан билиңи устук кемге эдер жону кытта ыкса үлелэһэ, хиннер араас каһалҕаларын баһаарса, туората сылдьар жекерген педагогтара, уюлга специалисттере, бэйэлэрин тус уопуттарын үлэстибиттере, төрөппүттерге, иитээччилерге төһүү күүс болуға. Мин эйгебин педагогической мастерской брошюра Жакускайга сайдам киниге каһатыгар 2-нче сүрбө 3 сыллааққа тахсыбыта. 2-нче агыс сыллааққа бәсейгер төрүттэммит, мин эйгебин педагогической мастерской ыдар үлетин хайысхата элбэгинен, ис қохона баайынан, арас сонун көрүңнери туханарынан ойутчу турар. Билиңи үйяға олақ сыаныстара уллария тураллар. Этинник түгенге үнер көлөөнө амук быһытынан уратытын сүтербекке, олоғын оңосторгор устуктары өскүллер. Аны туаратарга ужор утума остубата, дойду ситиме быстыбата быхарар оллах. Мастерской үлетин чарчитинен аныга олоқта тимигер ирдебилигер сөптү бэхиннерен, ыл культуратын кийиннере териллен, үлелере далаахыннаммыта, жекерген педагогтарын кеккете хаңаабыта, өйөтчүлер, батыхаатчылар бар болбуттара. Брошюрага педагогической мастерской айымнялаах үлете хамнаха, қартыскаларынан кеңник сырдатылыбыт. Бейте туспа көрүүлэх, анаарыгалардаах жекерген педагога Любовь Аркунова,
Тус бәйте олоққа көрүлерин оңорон тахарбыт санааларын кепке киллербитин олус диреңник сөпке эппидден тоһоголон бөлетибит. Ол маннык. Қас биирдии киһи иннигер турар элбэх быһаарыллыахтаах өрүттертен түөрт сүнкен улахан соргу көрөлүн. Киңник анааран көрүллер таптал. Киһи бэйэтигер, чугас дьонугар, тулалыыр эйгеҕэ, олоққо, төрөөбүт дойдуга, айылгаға, айбыт күске таптала. Тапталтан доробия тутулуктанар. Доробай боллаққына туруктаахтык эдэҥҥэ олоруу. Үгүс баһаарылыахтаах вопростары тобулан тахаарарын улаатар. Этэҥҥэ олордоққуна бэйэни булунуң чапчиир. Бу барыта туолон сөптөөх ыйыылар. Тоҕо диэтэххэ барыбытын таарыйар. Барыбытыгар сыһыаннаах сүрүн сыалбыт ыччат сайдыыта кини олоққо миэстэтин таба болууда. Дьоммут сэргэбит Любовь Семеновна Аргунова кинигелерттен киэң дириң билиини иҥэриниэхтэрэ олохторгор туһаныахтара диэн бигетик эрэнэбит. Болгомтоҕу тиһин махтанабыт.